سيد العربين كل ذات يدين وفرج كربي وكنت بينكم فلم نمدتي وسكين الهجرات فيها يا سندي على بيت النبي سيد العالمين كل ذات يمين ففرج كربي وسكين الحجرات الفيئاء يا سندي والسعد من خدمي ودمت خادمكم على بيت النبي السيد العالمين ففرج كربي أنا الفقير إليكم والغني بكم وليس لي بعدكم يرس على أحد على بيت النبي السيد العربي أكن مددت يدي ففرج كربي غيرت حضارت في رحمتي نسيلت على القلوب بفعل الجود والمدد على بيت النبي السيد العربي عليكم صلاة الله ما سكرت أرواح أهل التقى في رحي ذكرهم يا آل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي فرج كربي صلي وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حل نقول في كل شهر صلي وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحب الكرام ما حل قلنا والله ما هذا الوجود إلا مشير للمعمود فقم ونادي يا ودود يا ظاهرا في كل شيء صلي وسلم يا سلام
النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حنموش ده كل ما بالله روحوا وارحموا حالي فإني مغرم تعطفوا تكرموا بنظرتي يا أهل الحال صلي وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على النبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حنموش ده كل ما صلي وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام ما حنموش تكن لما صلي وسلم يا سلام يا سلام يا سلام على نبي خير الأنام والآل والصحب الكرام ما حنكوش ده كل ما إله إلا الله 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 يا مولانا لا إله إلا الله الله يا الله كل شهر لا إله إلا الله 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 يا مولانا لا إله إلا الله الله غفار الذنوب يا رسول الله يا حال حبه يشوي السقام يا رسول الله يا من حبه يشفي السقام أنت والله شفيع للورى يوم الزهام لا إله إلا الله 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 يا مولانا لا إله إلا الله الله غفار الذنوب يا أبا الزهرين في هواكم مستهان يا بزرعين في هواكم مستهام نظرة
الله الله يا مولانا لا إله إلا الله الله غفار الذنوب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Cek 1 2. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang sedang beraktivitas, mohon dihentikan sejenak. Mari sama-sama kita pasang niat untuk sama-sama berzikir atau thalabul ilmi. Atas perhatian kita terima kasih. Ya Bapak-bapak yang para Bapak di maju nih, di depan masih kosong. Ya masa Bapak, kalau masa Ibu jangan maju. Hari sini takut batur lu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa sarif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatan takunu likulli usri usra walikuli hamin faraja walikuli da'in dawa walikuli saqamin sifa wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para orang tua kami, para asatidz, para tokoh masyarakat, di antaranya orang tua kita Wan Haji Neman, Bapak Tarmuji Kibai, Sohibul Bait Bapak Samsudin beserta keluarga besarnya, Al-Ustadz Harudin, Bapak Ishak Haji Damanhuri, Sekretaris Arisan Bapak Yadi, seluruh hadirin hadirat anggota Arisan yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus dari remaja Birrul Walidain. Alhamdulillah belum bisa hadir dalam rangka taklim sekaligus maulid pada malam hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, hingga kita pengikutnya yang selalu istiqomah dan beliau. Amin, amin ya robbal alamin. Untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka dan baca Al-Quran, yaitu suratul Fatihah, dengan niat dan harapan semoga apa yang menjadi hajat sahibul bait, apa yang menjadi hajat kita semua selalu Allah kabulkan dan berikan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniya wa ala kulliyatina salihah wa ila hadatin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang kedua kita khususkan buat sanak pemilik kita, handai tolan kita, kerabat kita yang saat ini kurang sehat, semoga Allah angkat penyakitnya, disembuhkan seperti sedia kala. Bismillahil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adapun rangkaian acara pada malam hari yang kedua, pembacaan Qur'an kubur, tahlil, tahmid dan sebagainya dilanjutkan oleh wabah yang akan dipimpin Pak Ishaq Haji Damanhuri, dilanjutkan pada saat tarawih yang akan dipimpin oleh remaja Birrul Walidain, dilanjutkan nanti Maujatul Hasanah serta doa penutup. Untuk itu, untuk acara yang kedua, pembacaan Qur'an ada kubur, tahlil, tahmid dan sebagainya yang akan dipimpin Pak Ishaq Haji Damanhuri. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat. Astaghfirullahal azim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام شير الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى أحد إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والشهداء والأولياء والصالحين والصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح العلماء العاملين والمصنفين المخلصين والفقهاء المحدثين والقراء المفسرين، وإلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم بالدين، وجميع السادة نسبة المحققين، وإلى أرواح الأهل المعلى والشبيك البقي وأموات المسلمين عامة كافة، وإلى أرواح الأولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها، خصوصا قطب رب العارف الصمداني سلطان الأولياء شيخ محي الدين الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سر العزيز، وسيد محمد السمان يا سمان يا سمان بن عبد الكريم البندي، وإلى أرواح سيد البقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات بالجنة وينفعنا بهم وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وأنبحتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة إلى حضرة من جميع الأولياء في جاوي، وإلى حضرة الشيخ مولانا شريف هداية الله سنن gunung jati Cirebon، وإلى حضرة مولانا حسن بنتن، وإلى روح أستاذ Wajid Banten، وإلى حضرة Raden Syekh Abdul Muhyin Pamijahan، وإلى حضرة Mbah Raden، وإلى حضرة Mbah Lontar، وإلى حضرة Syekh Abdurrahman bin Adam Saibul Karmaji Kanjeng Rasulih Muwafrim Syairillah. Lahum al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وخلنا خالاتنا وعمنا وعماتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولسادتنا ولمن حقنا علينا وأهل ودينا ولأبنائنا وبناتنا وجدنا جندنا سمي الأرواح خصوصا المرحوم Bapak Haji Muhammad Hasim bin Haji Sami المرحوم Bapak Haji Muhammad Hasim bin Haji Amsar المرحوم Bapak Haji Mualim Asmat bin Haji Min المرحوم Bapak Haji Abdul Rasid bin Haji Ahmad المرحوم Bapak Haji Arbasari bin Buadwa Bin المرحوم Guru Saimin bin Buadwa Konten المرحوم Guru Saibi bin Buadwa المرحوم Guru Masan bin Haji Gaim Sembilan roh khususan almarhum Ustaz Haji Nidullah bin Haji Saman Ustaz Haji Muhammad Haji Abdul Ghani Ustaz Haji Harun Rasid bin Haji Kaisan Ustaz Haji Mahbun Haji Sabun Ustaz Haji Muhammad Rasan bin Haji Jaimin Sembilan roh khususan almarhum Ustaz Haji Sukan bin Haji Abdul Hamid Abdul Haji Mahmud Sembilan roh khususan almarhum Ustaz Abbas Bapak Sodai Almarhum Haji Abdullah bin Bulan Alfiansa bin Bapak Agus Salim Ibu Rosida binti Bapak Entong Royani Ibu Maria binti Bapak Haji Madahir Bapak Muhammad Semelar wa ususan Muhammad Fahreja bin Bapak Samsudin Ibu Santi binti Bapak Samim Halimah binti Bapak Madali Samin bin Bapak Noin Naimah binti Bapak Noin Bapak Madali bin Bapak Bengkok Bapak Noin bin Batua Sinan Ibu Sati binti Bapak Mian Sembilan wa khususan Sainan bin Patua Pudan Saidah binti Bapak Sainan Samsudin bin Bapak Sainan Sumanti binti Bapak Sainan Sofia binti Bapak Sainan Sembilan wa khususan Sauni binti Bapak Tuaudin Bapak Tuaudin bin Pulan Bapak Almar Bapak Haji Damanuri bin Bapak Tuaudin Bapak Haji Samin bin Bapak Tuaudin wa usulihim wa furuhim syirillahi lahum Al-Fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح خصوصا المرحومة Samsia binti Wan Haji Misan Wan Haji Misan bin Wan Haji Saleh almarhumah Ibu Halimah binti Bapak Haji Abdurrahman Wan Haji Abdurrahman Haji Kesin Bapak Mumin Bapak Kontang Sembilan almarhumah Ibu Hajah Rahmani binti Bapak Haji Abdul Syukur Sembilan khususan almarhum Bapak Mumin Bapak Kontang almarhum Jamaluddin bin Bapak Haji Mausin Haji Mahusin bin Bapak Haji Masir Ibu Haji Aminah binti Bapak Tuaniin Sembilan wa khususan almarhumah Ibu Hajah Nuriyah binti Bapak Muhammad Nur Nur Aini binti Bapak Muhammad Nur Bapak Muhammad Bapak Tabin Ibu Bunani binti Bapak Buang Sembilan wa khususan almarhumah Ibu Hajah Masrifah binti Bapak Haji Tarmizi ya. Bapak Haji Muhammad Zain bin Bapak Haji Bapak Muhammad Husni Tabin bin Bapak Haji Muhammad Zain gitu ya terbalik ya. Sembilan wa khususan almarhum Bapak Sapi bin Bapak Johari bin Bulan Sembilan wa khususan almarhum almarhumah Sonia Muftiah binti Bapak Ahmad Tarmuji Bapak Haji Dul Salawim Bapak Jiraimin Bapak Haji Dul Salawim Bapak Raini Bapak Raidi bin Patua Pinding Ibu Hajatuti Sugati binti Bapak Haji Mustafa Bapak Haji Mustafa bin Bapak Saadi Sembilan khususan almarhumah Ibu Hajah Mursyah binti Bapak Tua Haji Mang Patua Haji Mang bin Patua Pem Sembilan khususan almarhum Bapak Haji Saman bin Bapak Haji Raisan Bapak Haji Raisan bin Wan Haji Saiman usulim wa prim syirillahi lahum al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة إلى أرواح خصوصا المرحوم عبد الرحمن bin Bapak Haji Saleh
Abdurrahim bin Bapak Haji Saleh, Dahlan bin Bapak Haji Saleh, Bapak Haji Abdullah bin Bapak Haji Saleh, Asmawi bin Bapak Haji Saleh, Haja Jimah binti Bapak Haji Saleh, almarhum Ibu Haja Saimah binti Bapak Haji Saleh, Bapak Haji Saleh bin Bapak Haji Saiman, Sembilan arwah khususan almarhumah Ibu Sembilan arwah khususan almarhum Haji Damanuri bin Bapak Haji Abdul Hamid wan Haji Ahmadani bin Haji Abdul Hamid wan Haji Abdul Hamid bin Haji Maryam, almarhumah Ibu Haja Sunan binti wan Haji Rabi'i wan Haji Rabi bin wan Haji Raisan, Bapak Haji Muhammad bin Bapak Haji Rabi'i, Bapak Haji Yusuf bin Bapak Haji Rabi'i, Sembilan riusan almarhumah Ibu Haja Aminah binti Bapak Tua Surah bin Tua Jian, Sembilan riusan almarhum Bapak Asmat bin Bapak Haji Muhammad Thohir, Bapak Ramli bin Bapak Haji Muhammad Thohir, Bapak Haji Muhammad Thohir bin Bapak Haji Usman, Sembilan almarhum Bapak Dirham bin Bapak Nur Sodik, almarhumah Ibu Haja Saina binti wan Haji Husain wan Haji Husain bin Puatu Kedet, almarhum wan Haji Mahmud bin wan Haji Marib. Sembilan khususan almarhum Bapak Haji Abdurrahim bin wan Haji Gamad, Abdurrahman bin wan Haji Gamad, Imam binti wan Haji Gamad wan Haji Gamad bin wan Haji Saiman, almarhumah Ibu Haja Minah binti Bapak Haji Murtaba, Bapak Haji Murtaba bin Bapak Haji Bitong. Sembilan Bapak Haji Bitang bin Bapak Haji Damong, almarhumah Ibu Haja Temi binti Patua Jimong, almarhumah Ibu Haja Nesa binti Patua Jimong. Wa usulim wa purim sirillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah ila arwah khususan almarhum Bapak Ahmad bin Bapak Kasat bin Bapak Tuajimun, Sembilan khususan almarhum Bapak Haji Raimin bin Patua bin Ibu Saminah binti Patua Pudan ya. Sembilan khususan almarhumah Ibu Haja Jarani binti Bapak Haji Dul Halim, Ibu Haja Rahani binti Bapak Haji Dul Halim, Bapak Haji almarhumah Ibu Haja Jarani binti Bapak Haji Janai, Bapak Haji Janai bin Bapak Haji Nimang. Sembilan khususan almarhum Abdul Rakib bin Bapak Haji Samin, Bapak Haji Samin bin Bapak Haji Raisan, Hajah Rame binti Bapak Haji Raisan. Sembilan khususan almarhum Bapak Haji Tabrani bin Bapak Haji Raisan. Sembilan khususan almarhum Matua Mira binti Patua Kaman, Matua Baina binti Patua Lingkum, Matua Nira binti Bulan. Sembilan almarhum Ibu Haja Nuria binti Patua Mirin, Ibu Haja Noni binti Patua Mirin, Kaina binti Patua Mirin, Sarina binti Patua Mirin, Tisin bin Patua Mirin, Patua Mirin bin Patua Sirim wa Sulim wa Furam Syirillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah illa ruhi khususan almarhum Bapak Haji Suhairi bin Bapak Riduni. Sembilan ruhi khususan almarhum Bapak Namat bin Bapak Haji Harun, Bapak Haji Harun bin Bapak Haji Enan, Ibu Haji Husna bin Dewan Haji Pungut, almarhum Muhammad Amril bin Bapak Hamim, Bapak Haji Tijik bin Bapak Haji Muhammad Dohlil bin Bapak Haji Tijik, Ibu Haja Radia binti Bapak Haji Bidang. Sembilan khususan almarhumah Ibu Haja Narasan binti Bapak Haji Awad, Bapak Haji Mahmud bin Bapak Jalbini. Sembilan khususan almarhum Siti Ramlah binti Wan Haji Syarifudin, Damayanti binti Wan Haji Mimi Sartia binti Wan Haji Syarifudin, Wan Haji Syarifudin bin Wan Haji Masur Haji Mas bin Wan Haji Miin. Sembilan khususan Sumila arwah min jami'al kunun ahli sahibil bait wa umuman minal hadirin wal hadirat wa li jami'al quburnal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bainal masriq wal maghrib syawlillahi lahum al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وأنت حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا عليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين وبرحمة الله وكرامه إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا معبد يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم والعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما ثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستفيدك ونستودعك أدياننا وبداننا وأنفسنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا اللهم احفظنا وإياهم في كنافك وأمانك وعياجك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم هدنا بالتقوى والاستقامة وعدنا بجيب ما في الحال والمال إنك سميع الدعاء وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويجابر كل كثير ويا مامن كل مخيف ويا مقوي كل ضعيف ويا مغني كل فقير ويا صاحب كل فريد يسر علينا كل عسير فتيسير العسير كل يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل القرآن وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل واغفر وتقبل ما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا من لا إله إلا الله وما سبحان الله بحمده وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية من واصلة ورحمة مما وهب بفضلك نازلة وبركة شاملة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى روح خصوصا المرحوم Bapak Noin bin Padua Sinan Ibu Sati binti Bapak Mian Bapak Tainan bin Patua Udin Sumela Arwah Mandi Cita Manahahuna Bisababihim اجعل وثواب ذلك منا إليهم واجعلهم نارا يشاب بين يديهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاعة علينا وعلى أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية بالجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sama-sama kita mendengarkan pembacaan kitab kubur, tahlil, tahmid dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pahalanya khususnya disampaikan kepada ahli kubur Sohibul Bait dan ahli kubur kita yang hadir pada malam hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya meningkat ke acara yang ketiga, pembacaan salawat dan rawi yang akan dipimpin oleh remaja Birrul Walidain sekaligus tim hadroh. Kepada remaja tim Birrul Walidain dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli binal anbiya wal mursalin wal ulama wa syuhada'i was salihin thumma ila khusus sahibul maulid laha Syekh Abdurrahman Ad-Dibai wa khususan Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Ashi wa khususan Syekh Ja'far Al-Barzanji wa Syekh Syaraf Al-Anam wa khususan Syekh Syarafuddin Abi Muhammad Al-Busiri sahibul Burdah thumma ila khususan Syekh Maulid wa khususan wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum thumma ila khususan hajatina wa hajatikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in anna Allah taghashahum min rahmah wal maghfirah wa iskanumul jannah wa yu'id min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa anubihim wa nahfati fid din wa dunya wal akhirah ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Faya ayyuhar rajun minhu syafa'atan صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارض عن السنانة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي
صل عليه يا وسلم ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حيطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلي كل مسلم يا ربي وكفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما
ينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم أول ما نستفتح بإرادي حديثين ورد عن نبي كان قدره عظيما ونسبه كريما وصراطه مستقيما قال في حقه ما لم يزل سميعا أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا بذنبي أستغفرون الله يا سيد الرسل هدينا هيا بغار إلينا الآن يا همة سادة الأقطاب معدنا صدق وسري يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا بذنبي أستغفرون الله هادي المهاجر صافي الله ذاك ابن عيسى بسداد ثم المقدم ولي الله غوث الورى قدوة القدات يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاحتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهنينا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام الكبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك
صف المبارات وردنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين رب اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل مستمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله آتنا ما قد سألناه يا الله من عطاياك الجسامي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وكريم الأرواح منا بلقاء خير الأنام وبلغ المختار عنا بصلاة والسلام طال البدر يا رسول الله من ثنيات الوداع وجب شكر ولينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 رسول الله أهله رسول الله أهله رسول الله اشفع لنا يا حبيبي اشفع لنا يا رسول الله ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعتنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام صلى الله عليه
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Telah sama-sama kita mendengarkan dan mengikuti bacaan salawat dan rawi. Mudah-mudahan dengan pembacaan salawat tersebut di akhir nanti pendapat syafaat Jumat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang kepada guru kita Al-Ustaz Haji Abdul Hamid. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, sebelum kita lanjutkan acara sambutan-sambutan, mari kita bacakan keikhlasan para jamaah sekalian untuk bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan kakak dari pengasuh Birrul Walidain, yaitu Bapak Solihin bin Bapak Haji Musa, yang baru saja 3 hari lalu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semoga almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kesalahannya Allah ampuni, kuburnya di raudhah min riyadhil jannah, dan keluarga yang ditinggalkan semoga berikan ketabahan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli tunsalihah wa ila ruh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Hadirin dan harta berbahagia, marilah kita ikut sambutan atas nama Sohibul Bait sekaligus ketua arisan dari Bani Saiman bintu Wasaidan yang akan disampaikan Bapak Ustaz Harudin. Kepadanya dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Ya, yang sudah disiapkan dimakan ya, jangan dicobain dimakan. Ya. Iya, sambil yang pengen ngerokok kan doanya udah, ya kan, baca salawatnya udah, nanti tinggal kita dengarkan Ustadz Wan Hamid yang akan memberikan sambutan, yang memberikan mau ijazah malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita yang selalu ngikutin, tinggal oneman doang ya, yang lainnya udah anak-anak dan cucu yang ikut ya. Ada di atas, di bawah oneman ada Encum ya, yang lain mah udah semuanya keponakan sama cucu ya yang ikut arisan. Yang kami hormati Wan Hamid, Sohibul Bait, Bapak Samsudin beserta keluarga. Kami hormati juga seluruh anggota arisan, keluarga besar almarhum Wan Haji Saiman bin Fatwa Saidan, dan juga grup hadroh dari Birrul Walidain yang telah 2 kali berturut-turut bersama keluarga besar Wan Haji Saiman, Wan Haji Saiman ya. Pujian syukur kita panjang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini saya wanti-wanti banget kemarin. Ya Allah, besok ke rumah Bang Udin malah gitu kan. Iyalah, kemarin kan hujan melulu 3 hari deh, Senin, Selasa, Rebo. Ya kan? Lah saya juga khawatir banget lah kalau misalnya hujan tempatnya bagaimana gitu kan. Alhamdulillah rezeki malam hari ini enggak diturunin hujan dulu ya, walaupun kemarin-kemarin hujannya deras banget. Hari ini alhamdulillah rezekinya, karena memang beliau berniat saya mah ngangkat arisannya di bulan Maulid. Saya kasih dulu, udah keluar ada 2 bulan yang lalu, udah dikocok tuh pakai putar, saya keluar, nggak mau, nolak gitu kan. Alhamdulillah rezekinya malam hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ke tempat ini memberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yaumil kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaat pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan asbab apa? Kita banyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngapain aja daripada bengang-bengong mendingan baca itu doang. Ya baca salawat. Ya kan, daripada bengong doang. Nonton TV juga boleh baca salawat mah, matanya ke TV, mulutnya baca salawat boleh. Saya mewakili Bapak Samsudin besar keluarga. Ini tadi saya suruh makan, jangan dilihatin doang, ini romana masih pada utuh aja. Ya makan, ada ongol-ongol, ya kan? Ongol-ongol lain, lontong lain, tahu isi lain, pisang goreng lain. Yang sama air doang tuh, air bening. Ada bedanya juga tuh sama yang hitam, ya silakan dinikmatin, ya mudah-mudahan ini sebagai sedekah dari Sohibul Bait kepada kita semua yang hadir pada malam hari ini. Kemudian mohon maaf kalau tempatnya pada umpel-umpelan ya kita duduknya, tapi jadi anget ya duduknya, pada apa sih dempet-dempetan jadi duduknya hangat ya. Kemudian selanjutnya ini sambutan udah tuh, jadi silakan dinikmatin dan mohon maaf udah selesai. Sekarang selanjutnya sambutan pengurus arisan, ya kan? Alhamdulillah arisan kita malam hari ini putaran yang ke-27 dari 41 anggota, ya kan? Lah masih baru 27, 41 masih berapa? 14 ya. Kalau jadwal alhamdulillah sampai akhir udah saya share lagi, semalam udah penuh. Ya, yang 2 kemarin belum masuk, alhamdulillah saya taruh di paling bawah dah. Gitu kan, mentanya paling belakang. Jadi udah nggak pakai main duluan, nggak pakai balapan udah. Jadi namanya udah tertera di situ. Pokoknya tanggal sekian segini. Untuk 2 pekan yang akan datang, geser doang dikit. Ya geser 10 menit. Ya rumah Bang Bagus. Ya jadi 2 pekan lagi ke rumah Bang Bagus. Tepatnya tanggal 2 Oktober ya, kalau nggak salah 2 Oktober. Besok malam juga saya punya malam minggu keluarga dari Turu-Turu Wan Uri, bagus juga yang ngangkat. Jadi lagi ngumpulin kali emang di mana. Ya kan? Jadi 2 pekan lagi kita bertempat di rumah Bang Bagus, geser doangan 10 meter apa 5 meter itu. Yang duduk di sana mantap duduk di situ lagi tuh. Ya pekan berikutnya. Saja dari saya. Hari ini guru kita Buya Niga Ari katanya lupa malam ini mungkin kagak ada arisan gitu ya. Saya WA lah, gua kira libur kali. Gua nerima aja ada orang minta Niga Hari di rumah almarhum Bapak Solihin. Jadi dia di sono tukaran. Yang di sini atau depan ke sono, di sini yang di sini ngikut ke sono, ya kan. Tapi alhamdulillah Wan Hamid diinformasin sudah kemari. Mudah-mudahan Wan Hamid juga sama Buya ya. Mungkin itu saja, kita baca suratul Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan Sohibul Bait di sini selalu diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan dan juga diberi kesejahteraan baik di kesehatan dunia maupun kesehatan akhirat. Ala hajini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li walidayna amin. Terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Ustaz Herudin yang telah menyampaikan sambutan senam Sohibul Bait sekaligus Ketua Pengurus Arisan Keluarga Besar Almarhum Bani Saiman bin Bos Saidan. Hadirin dan hadirat berbahagia, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan sekaligus maju terlaksana pengganti dari guru kita dari Buya Kiai Marjuan Arsy. Insyaallah akan disampaikan Ustaz Haji Abdul Hamid. Kepadanya dipersilakan. Shallu ala Muhammad. Banyak orang tua ini dari Bu, kalau lagi ngawal pisang emang susah nggak jawabnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam taruh di atas kampak. Segini banyak orang jawab salam kurang kompak. Roman-romannya daun salam nyari di duren sawit. Yang kagak jawab salam roman yang kagak punya duit. Salam itu terbagi 3 di dalam kaidah doa. Yang pertama, mudah-mudahan yang menjawab Allah selamatkan dunia akhirat. Yang kedua, Allah turunkan rahmatnya Allah pada malam hari ini, malam yang mulia di tempat ini. Yang ketiga, Allah berikan keberkahan buat kita semua, keturunan Wan Haji Saiman semuanya. Maka saya yang ucap salam hukumnya sunnah, yang jawab awas kagak jawab. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kencengan kesel romannya. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amin ya rabbal. Hadratul mukarram, para alim wal ulama, para orang-orang tua kita yang sama-sama kita cintai. Wabil khusus orang tua kita, tadi kata tinggal atuk Wan Neman doang. Ya, kita doain Wan Neman sehat, gampang untuk ibadah. Takutnya kalau udah tua kaki kesemutan, asam urat, cilak lama kagak bisa. Mudah-mudahan sehat ya. Mawan usup lagi ini ya, itu ya, situ ya. Sama-sama kami hormati Sohibul Bait, orang tua kita Bapak Samsudin beserta keluarga. Alhamdulillah telah memfasilitasi tempat ini mulia karena didatangi, dihadiri oleh orang yang mulia. Tempat ini mulia karena dibacakan ayat-ayat Allah dan solawat kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan tempat ini menjadikan keberkahan buat keluarga besar Bapak Syamsuddin dan keluarga semuanya. Yang hadir di sini pun bangun dari sini entar perut kenyang, dosa rontok. Ya, yakin kagak? Yakin. Karena orang yang hadir di majelis ta'lim, hadir di tempat-tempat itu dibacakan ayat Allah, dibacakan salawat kepada baginda Rasulullah, atau ada nasihat-nasihat. Ini kan kita ngaji jadinya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya, kedua kakinya menuju majelis ta'lim, baik masjid, musola ataupun rumah yang dibacakan, maka Allah sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan kakinya melangkah ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kami hormati abang saya, Ustaz kita Khina, Ustaz Syekh Khairuddin. Udah lama gak ketemu dia, temunya di kuliah subuh doang. Ada Ustaz Abdul Halim, ada abang saya Bang Ishak, ada Bang Muhammad, semuanya Bapak Ibu. Bu, ya ibunya masih ngawal baik, belum sudah ngawal. Tim hadroh yang nanti masuk surga duluan, bareng sama hadroh-hadrohnya gelinding ya. Iya, nanti hadroh ngomong, gue ditabokin, tapi gue ditabokin buat ngiringin selawat gitu ya. Semua yang kami hormati dan kami muliakan, tetangga semuanya, alhamdulillah dengan izin dan iradahnya Allah, ini mah akar rotannya lagi ya ngisi di mana. Tak ada rotan akar pun jadi. Yang namanya
anggota kendaraan, ini ibarat saya mah pentil. Pentil bukan ban serep melayan pentil. Coba kalau kagak ada pentil, masukin angin dari mana? Lah kagak gelinding. Ya, pentil. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita udah tafa'ulan ini. Tafa'ulan itu mengikuti jejak orang-orang tua kita dulu. Tadi barusan ngobrol sama Bang Ishak dari tahun 97, ini arisan keluarga Wan Saiman. Ya. Dari tahun 97, sekarang udah 2025. Lah hampir 30 tahun. Ya, 28 tahun apa kalau nggak salah. Hitung dewek lah. Ini nggak putus. Kenapa? Karena saking cintanya sama orang tua. Kalau kagak cinta nggak terus berjalan. Cinta sama orang tua. Maka tadi juga dibacakan riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sore saya ditelepon, pikiran mau maulid. Ya kita maulid di Girang aja udah ya, maulid. Cuma pertanyaannya apa dari Alhamidiyah atau Lailatul Khamis? Kan sahu ujung sama ujung kan ada. Berkah banget sahu mah ini. Dari ujung ada sampai ujung bawah ada. Artinya apa? Kita yakin dari depan sampai belakang habis semua pojokan orang-orang beriman semuanya. Orang yang doyan ngaji, ya. Tuh. Saya pikir ya udah datang insyaallah. Kebetulan juga tadi niatnya mau digari sono, memang belum datang. Lagi ada belum ada jenazah jam 11 setengah 12 belum datang. Jadi saya pulang lagi setengah 2 baru datang. Keburu bocah pada datang ngaji, jadi belum sempat ke sono. Ya udah masih ada besok ya, masih ada besok malam ke selanjutnya ya. Mudah-mudahan kita sehat bisa hadir. Bapak Ibu, kata Abdullah bin Abbas dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, jika ada orang mukmin, jika ada orang Islam yang beribadah tidak menggandengkan ayat-ayat Allah, maka ibadahnya dianggap sia-sia. Ada ayat yang bergandengan Pak Bu. Bang Ahmad Turmuzi, mohon maaf, ini guru saya, guru mentabok. Sehat ya Ki, rokok masih jinggo. Ganti ya, ganti udah Ki, udah lama. Udah habis warung, cari warung ntar yang deket ya. Kata Abdullah bin Abbas, jika ada orang Islam ibadah tidak menggandengkan ayat-ayat Allah, maka ibadahnya dianggap ibadah yang sia-sia. Yang pertama, ada ayat Allah, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Kita taat kepada Allah, namun juga kita harus taat kepada Rasul. Kita cinta kepada Allah, namun kita juga kudu cinta sama Rasul. Kan bocah sekarang makan ngocol-ngocol, pakai nanya, Bang, Rasul juga manusia. Rasul tuh orang manusia, bener. Rasul itu manusia. Rasul tidur, kita pun tidur. Cuma cara tidurnya Rasul berbeda dengan kita manusia yang awam. Ayo dah. Kalau kita dikit-dikit tidur, mulet. Iya enggak? Apalagi habis madang. Habis madang kopi belum ada. Samsu belum ada. Nyender pules. Gendong bocah, ngelonin bocah, pules ibu. Tidur kita. Tapi kalau Nabi sedikit tidur, beda. Rasul makan, kita pun makan, namun cara Rasul makan pun berbeda dengan kita. Maka jelas perbedaan manusia kita orang awam sangat jauh berbeda dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasul bu, Rasul umur berapa ditinggal emak? Ditinggal bapak. Rasul dalam kandungan 2 bulan babanya meninggal. Lahirlah Rasul 6 tahun emaknya nyusulin, meninggal juga. Masih kecil. Namun nih bagi yang yatim mohon maaf ya, jangan berputus asa. Rasul kecil udah jadi yatim piatu. Namun Allah takdirkan, Allah memang jadikan Rasul sebagai pemimpin, sebagai presiden, sebagai orang yang berpengaruh di dunia ini. Maka ketika kita cinta kepada Allah, harus juga cinta kepada Rasul. Kalau kita cinta kepada Allah namun tidak cinta kepada Rasul, ama maulid ogah, ama romannya maulid segen, dipertanyakan itu. Harus ada udah muludan belum? Belum. Ntar kalau maulid di Darussaada main gede-gedean, bukti kita cinta sama Rasul. Si A ngasih 1 juta, ada rezeki kasih 2 juta buat Nabi. Buat Nabi, cinta sama Rasul. Ya kalau kagak ada pokoknya bantuin dah. Bantuin mulu, dan itu udah bagian cinta sama Nabi. Nih kata Abdullah bin Abbas, ada orang yang romannya cinta sama Allah tapi sama Nabi gedeg, sama Nabi kagak cinta, maka dipertanyakan ibadahnya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pun sebaliknya, maulid kemanapun pergi, datang walaupun hujan, ompreng-omprengan pergi, membayang subuh kesiangan. Nah, hati-hati ini. Membayang subuh kagak dikejain sama emak, ngadat mulu. Nah, hati-hati ini. Ya. Makanya harus kita cinta sama Allah, cinta sama Rasul, bareng, kudu seimbang. Yang kedua, ini sampai malam kan ya? Nasi udah adem lebih. Yang kedua kata Allah, kata Abdullah bin Abbas, ada ayat yang bergandengan. Yang kedua adalah aqimus shalah wa atuz zakah. Jangan kita enak ibadah kepada Allah, bangun malam kita tahajud kepada Allah, di depan, belakang, kanan, kiri ada tetangga kita kelaparan, belum makan. Maka ketika kita telah mendirikan sholat, tunaikan zakat. Apa definisi zakat? Zakat kita berbagi kepada orang yang tidak mampu. Bukan lagi lempengan Ramadan doang kita zakat. Sedekah. Kita asik malam, sujud di tengah malam, ribuan rakaat kita kerjain. Ada orang depan rumah kita sakit kelaparan dari pagi belum madang. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Alhamdulillah, basono ini mah alhamdulillah, punya apa juga diperencokin. Punya sayur bagi 3, punya lauk bagi 2 gitu. Yang paling ngerenes ketika ibadahnya rajin, sholatnya jamaahnya rajin, di depan matanya ada orang mati kelaparan. Na'udzubillah. Kata Abdullah bin Abbas, ketika ada orang yang seperti itu tidak peduli dengan orang kelaparan, maka kata Abdullah bin Abbas, ibadahnya termasuk sia-sia. Kan kalau ibadah sia-sia kita bagaimana sih? Ngerenes kita, kagak dapat apa-apa. Yang ketiga, langsung aja gigi 4. Udah malam. Ada ayat yang bergandengan, kata Abdullah bin Abbas, apa yang ketiga? Anishkurli wali walidayya ilaikal masir. Anishkurli, kita bersyukur kepada Allah atas apa? Suami kerja naik jabatan, anak sekolah mendapatkan predikat terbaik,
teladan, rankingnya bagus, dapat beasiswa kemanapun. Panggil orang-orang, panggil tetangga. Woi, gua mau syukuran. Mau syukuran apa? Anak gua naik pangkat. Dia bersyukur kepada Allah. Emak babanya kagak diopenin. Jika ada orang yang bersyukur kepada Allah namun tidak berterima kasih kepada kedua orang tua, maka kata Abdullah bin Abbas, ibadahnya dianggap sia-sia. Emang ngapa orang tua? Emang ngapa nih? Selama hampir 30 tahun paguyuban keluarga besar Wan Haji Saiman, ampe waya gini guyub, ampe waya gini akur, ampe waya gini kompak. Emang kenapa? Karena terus atasan orang tua kita orang baik. Maka kita pun harus mengikuti jejak-jejak mereka yang baik. Kata Imam Abu Duraid pernah berkata, innamal mar'u ahaditsan ba'dahu fakun hasanan lima wa'a. Ketika kita hidup nih, bikin cerita yang baik, bikin gambar yang baik, karena nanti ketika kita sudah tiada, maka cerita yang baik, maka gambar yang baik akan terlihat oleh orang-orang lain. Ya Allah, engkau kita wafat emang baik. Ini paling beruntung, apalagi keturunan-keturunan orang-orang soleh dan soleha. Saban malam Jumat, tuh tadi merembik tuh tulisannya. Tadi alih kubur banyak benar. Girang orang tua kita, girang. Tanah yang lu tempatin, sawah yang lu pernah lu rasain kenikmatannya, tuh dari gua. Sebagai wujud terima kasih kita kepada orang tua, kita berdoa. Jangan cuma terima kasih sama Allah, namun kagak terima kasih sama orang tua. Maka kata Abdullah bin Abbas, ibadah lu sia-sia. Ada sebuah cerita. Ada di sebuah panti asuhan, ada seorang nenek tua didatangi oleh kiai. Tumben ini kiai lagi main. Akhirnya si ibu ini memanggil, wahai, assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam ibu. Pak Kiai, kasur bantal yang saya pakai ini adalah bukan bantal yang sesungguhnya. Emang kenapa? Bantal ini di bawahnya ada amplop dan ada uang yang banyak. Namun saya belum pernah buka ini amplop yang berisikan uang. Setiap bulan anak saya ada 5, datang semuanya membawa amplop berisikan uang. Pak Kiai, kalau saya sudah tidak ada, ketika saya wafat dipanggil Allah, saya ingin sedekahkan uang ini kepada yang membutuhkan. Orang kaya, rumah megah, mobil mewah, tega menelantarkan ibunya di panti asuhan. Kita nggak tahu orang tua kita bangun tengah malam nangis doain kita, ya Allah, jadikan anak-anak saya yang laki, yang perempuan jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh, jadi anak yang soleha, ya Allah. Kita nggak tahu karena kita dalam keadaan tidur. Ibu kita berdoa di tengah malam, ya Allah, besok ini bocah mau ujian, terangkan mata hatinya biar mudah untuk mengerjakan persoalan. Bahkan orang tua berani korupsi untuk apa? Untuk memenuhi keinginan anak yang pengen mobil, yang pengen kebutuhan yang mewah, demi anak, demi anak. Maka ketika kita mempunyai orang tua sampai saat ini masih ada,
berterima kasihlah. Berterima kasihlah kepada Ia, karena dengan adanya Ia kita ada. Mau pergi kerja, baba mana ya ada, emak ada, paranin, salaman, cium tangannya bolak-balik. Emang apa? Lebih keramat orang tua dibandingkan guru. Kita salaman sama guru cepat-cepat kanan kiri sampai bolak-balik. Mama taruh di jidat itu salaman, taruh di pipi. Bocah sekarang salaman ambil tangannya, cium nih tangan dalamnya dulu. Karena apa? Dulu ketika kita bayi, dulu kita masih kecil disuapin neng mangap neng mangap. Bocah belum mangap, emaknya udah mangap. Nih pakai tangan dalam, salim, ambil tangannya. Moga berkah hidup kita, karena tiket VVIP kita masih ada. Andai kata orang tua kita, ayah kita telah tiada, masih ada satu tiket yang kita harus jaga. Maka demi kebaikan kita semua, kita kumpul di sini adalah menghargai, mencintai orang-orang tua kita. Inilah bukti bahwa Kong Saiman, Haji Saiman bangga dan bahagia di alam kuburnya. Kita nih yang masih ada sama saya pribadi, begitu juga sama. Bagaimana caranya anak kita lebih baik lagi dibanding kita? Jika masih ada orang tua kita, kita doain mudah-mudahan selalu sehat walafiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang tua kita sakit, ada yang sakit, mudah-mudahan malam Sayyidul Ayyam ini Allah terima doa kita, Allah sembuhkan yang sakit. Namun jika orang tua kita telah tiada, ini tadi bukti bahwa kita telah lantunkan ayat-ayat Allah, kita kirimkan zikir kepada Allah, kita pesan pahalanya buat orang-orang tua kita. Amin. Ini malam Jumat, kalau kita tahlilan di ahli kubur, ibarat kata gini Pak, kita punya piring pisin, tatakan, terus kita beli mangga yang atunya 50.000, anggap mau mangga harum manis kayak mau apa kayak, itu kita kupasin Pak, sampai pelok-peloknya nanti kita taruh di piring, kan orang tua demen pelok ya, itu dagingnya atau buahnya kita suapin di babak kita suapin emak kita. Tuh Fatihah yang tadi kita sampaikan begitu tuh modelnya. Ya Allah, anak gua manis banget ini mangga, makasih ya Neng. Tapi ada orang tua kita yang ngerunduk mangga, malin mangga belum pada jatuh. Sekali jatuh dimakan codot, gruak. Ada wali jami'il muslimina wal mu'minina. Tuh orang-orang yang di dalam kubur mendapatkan lagi pada jabruk, lagi pada ngerunduk ketika tidak dikirimkan oleh anak dan keluarganya. Maka beruntung banget ini keluarga besar kita, disebutin atu-atu Fatihah, sebutin semua atu-atu. Ibarat kata dia duduk rapi, enak, kita kasih ninya, ma, wan, apaan? Manggis, enak banget nih wan, kagak ada bijinya, telan, duren montong yang satu berapa duit? 500.000 dah. Wah lah itu juga kagak ada bijinya kecil banget. Tuh kasih yang mahal semuanya, maka girang orang-orang tua kita. Maka ketika kita hadir di setiap 2 minggu sekali, sebulan 2 kali jadinya ya, ini adalah bukti bukan hanya kegiatan Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun ini cinta
kita kepada kedua orang tua untuk selalu mendoakannya. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah lapangkan kuburnya. Allah luaskan kuburnya. Allah jadikan kuburnya seperti taman dari taman surganya Allah, raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Dah segini aja ya, Mbak. Baran aja. Ya, emang namanya kita adakan ya. Ini aja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, mohon ridho, bukan menggurui, cuma kita hanya saling nasihati di dalam kebenaran dan kesabaran. Jika datangnya yang benar itu hanya karena Allah. Kalau ada kesalahan, inilah salahnya saya pribadi. Mohon maaf, mohon ridho. Izin doain besok subuh mau ke Palembang, ada acara maulid. Ya, doain. Ya, karena jam 5 udah di bandara. Kalau diundang itu juga, kalau kagak saya nggak kemana-mana. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Abdul Hamid yang telah menyampaikan mau'izatul hasanah singkat, padat. Mudah-mudahan intisarinya yang 3 tadi kita bisa amalkan di dalam kehidupan guna menggapai keberkahan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah tambahkan ilmunya dan berikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu hadirin dan berbahagia, tibalah kita ke mata terakhir itu doa penutup. Namun sebelum doa penutup dibacakan, ini ada buah tentengan atau buah tangan dari Soebul Bait. Kepada tim hadroh dipersilakan untuk mengiringi. Ya Habib, ya Habib, ya Habibi, kaifa وفؤادي قد بدا بدي ظلام يا حبيب حبيبي كيف قد بدا بدي ظلام فتحنا وامحو عني ما بدا كل نوري من سنا خير لنا خير لنا يا حبيب حبيب يا حبيبي كيف أضام فؤادي قد بدا بدي ظلام مالحي بإن يغيب ناظري عن ناظري ترك القول ما لديه مستهام
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Baik, untuk kesempurnaan acara kita pada malam hari ini, mari kita berdoa akhir yang akan diberikan oleh Ustaz Harudin. Namun sebelum doa akhir dibacakan, saya acara penguatan acara dari awal hingga akhir. Mungkin ada kata kami yang kurang susur rapi atau salah adab, mohon dibukakan pintu maaf yang surah-surah. Saya billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa li walidayna amin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'fu 'anna ya karim. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Warham wa amwatana wa amwatil muslimin. Wasbi maradana wa maradahum. Waqdi hawaijana wa hawaijahum. Wa nawwir basairana wa basairahum. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyatum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada jamaah sekalian yang di depan ada makanan buah, silakan dibawa pulang berkat. Bang, bang.